Luyo nga optional na ang pagsulub og face mask lakip sa mga eskwelahan. Nagpaymangno ang Davao City COVID-19 Task Force sa mga ginikanan nga pabakunahan ang mga anak karong dunay pediatric patients ang namatay tungod sa COVID-19. Ani ang report ni Argil Relator. Sa gipagula ang kamanduan gikan sa DepEd Central Office, ginatugta na ang voluntaryo nga pagsuot og face mask sa indoor settings lakip sa mga eskwelahan. Apan ang inahan nga si Bernadette, dili gayud magkumpiyansa. Busa, ginapasuot gayud niya og face mask ang iyang anak sa sulod sa eskwelahan. Kay ano man gud anad man gud nga mag face mask nya basig kuan pud ba kanang ano na lang pud sa bakterya gani. Kamatikdan sab sa Matina Aplaya Elementary School sa Davao City nga kasagaran sa mga estudyante nagasuot gihapon og face mask. Amo man pong naobserbahan nga mga bata ron nagtungod siguro kay mao nay nahimong habit ba nga magmask nga dugay-dugay gyud nga tuig nga naka-mask. So far naagi mga naga-mask gihapon pero wala na namo sila ginapaingon gyud kung require nga magsuot sa mask. Hinoon, ginapahinumduman ang mga ginikanan nga dili una pa eskwelahon ang mga bata kung dunay mabating sintomas sama sa ubo, sipon ug kalintura. Gina-emphasize gid mo sa parents nga it's not a point against sa bata para dili siya kanang mahadlok nga basig kuan ko kanang absent ko. Ganyan kuan lang i-consider na siya kay ang ato gyapon ginatan-aw ang health magyapon sa mga bata. Luyo sa pagluag sa restrictions sa pagsuot og face mask, dili kini buot pasabot nga wala nay COVID-19 sumala sa Davao City COVID-19 Task Force. Gani, duha ka pediatric patients nga wala nakabakuna ang namatay sa niaging semana. Mo lang gid akong gihapon reminder sa mga katawhan no nga naa gyapon tay number of death. Ang karon sa mga panahon karon sir sa at this point in time ang atong concern is unta wala nay mamatay because of COVID-19. Busa, parayon ang pag-awhag sa Davao City LGU sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao.